Yuweze kwethia ni twambia kwithwa na kwete andu maitu pamwe nundu kwa uguo yuko na mukamba we akeka siasa ciake nai akeka maendeleo make nai muvaka ugeza kwithia tuti serikalini tuikala miaka yitu tukala miaka 10 miaka yengi tukambia 5 re serikalini na mundu usu wandu kwa etende ya miaka yengi 5 wewe miaka 200 mukamba ndevandu utetheka nundu yitandu maitu ala mai katika ita maingi mone mande maumetwe mukana mundu aritaya au utisa kwetha gunu wathala ona katika serikali no yakati ila twethwa na ma ministers yukeza kwetha toka thini weka na permanent secretary no umwe na bwana waita yukeza kwetha ya kuma twa kwata wiyathi pa ebinda mukamba wetho evala uwe Kenya pandu bathuku na tuisisi kicha konsane nolwa konza kila mundu niweze makuwene na watu olote kwenda kwitikila na kana kumana nundu honorable engineer Zambia niwe muyumbe wa kilome na balabo nde konza di ne kilome konza imakuweni nundu ye kilome constituency ona yuke kaidito te idoko weza kwetha rotaze kana na rinazi andu ange meidoko lakini weza rotaze kana kalama de makuweni nundu kalama zai ward ya niwe wa chairman wa Makueni County Council at some point na imap ilasia 1992 siaite kana kalama lakini baby ndi mwandu wa mama ichika na makuni yesi mama sorry tu kuna simu lakini meya moyo ula wa president kana mama meenda kudio baba kupe masako edipota mande kwendo thi wote ne baasa na wewe kwa simu okele simu ache kana yu kalama ya body ya mbodi masako lakini wanayo Makueni ndi ningitote kala ndio na andu yitu sokola niai ona kala majiba penge wachi ko kasya taita taveta matasi kana mutito andi taita taveta no kaza no tukuona kana be andu mutito wa savo mutito andi mwene oneka kwanza nundu we wone kwache kana ili twasya boundary mubaka ne Savo River kuma mwaka wa 19 wa tuikwata buyadi undu mweya waandikitwe nesa yumatase mutito andini kana ma uweze kwithwa ne mola nelia kana muba kola wongo ne Savo lakini ne bokete commission ila ya andu amoko na kula independent electoral boundaries and boundaries commission ne kana yutuke kunena nisia ndeto isunesa lakini kwa yuti useo wego ni atongo imata itatapeta ithu tutiko ndito kona andu na ithu maundu maitu nda tukatwanesa kemeao tutiko ndito kona andu lakini nao ningi andu mama kuwene na watu andu mosembo David Captain Kastwaya sia kulia governor na movango mo na kila kiwithini ya andu ma emali tuseti kuma ba musiwa ilovi yuki uchuchu ni tuotho kwa muno ni utongoi wa Kajiado nundu ne mabigete bandu makasya kana kiuchuni cho na Makueni na Masako tuti kindu po na kampuni no ya Notaresh dai ya kaunti zitatu na kiuchu cha kaunti zitatu na chambiwe tene ibinda serikali lanene ona ti kaunti inoki na ona kibugela kingi kitumia wa Makueni na ila wona kwena thina no Makueni muno niyo yeba tukaiba stima tukaeka maundu maingi lakini andu Kajiado maasikana ona board ila yunga mekiu imate kwenda mundu unge eka mundu akumako na mukambo mulo na ikweto maase ona mate kwenda ongea ilikapo na nituneka lende na ole longo twegwa nakana nundu mutua anainza twegwa nakana yu ona twina mbonene obo wa utongoi wa kiuchu nomba ka yitu ambe kumya mbesa tuambe kuwa nundu olusani katika kampuni hizo adhuku mimade bito 10 kwa kwa mwaka na twewe na tuambe kumya mbesa nikala tuambe kumaiba mambe kwa loka inge weyane na
ona makueni ithu tena thie nundu tuwe ba bill situ iwe ba masakwe na pamona Kajiado mona na thi wa milioni 13 kilemwa na ithu twa still not ukumio mbesa kwa twa tumia milioni ile na nusu na isi to sie kampuni ni already lakini ni Kajiado maambia kwa kana mati mbesa na masako ni sie kuka umundu ni kwatene ngokule kana nibikie nundula nenie na waziri witu wake u ite inambo pika yuko kila kitia tene mbesa isu one athukumia suma ewe tunene na mo nikana ucho kuthani maambia kwa luka na tuisioka ingi tunene na olelenku governor tikilekana guju ni yetu idionde na utongoi nomba ka webe no itu idionde na nina neni na waziri wa national nikana nake okay kalende na itu nikana uzo kwethia kendu kecha kwenda kwachikana kendu cheka ne wana ndu onde ni chambio tuka cha mundu umwe nundu ona weba ni tangile ne yensaidi makuweni no yibambe sila ningi na umundu ni wieka na enende ni mind ye kubinga balabala nikana mawete kana mateku yo mweno rusumwa ta itatu wethe mateko kwata kiu ende kindu kila cha batani ona wedwa ni tukweku pe sian desina wala mwame okimanga ngali nundu mundu la umete Mombasa kana wete ilobi kana wende te Mombasa asuti moto na thina namu na ko kendo chuno mbakata governor na kana kendo juju cha onando matekela ito freedom of expression you maambia kuika kisamo cha mudembosu chukitetekeleka na nyeta governor na kwandiketekela na webabe otusiasa tukuwetwe tukuwetwe utiza kweza tusiasa zino mbakatwa seneto thuku lakini kila kivo weba ni governor makwene bae kendo kupika bubu tutekete ivye nikana kukia luke na une nengumana kana masako ni mbesa nilikile na engi tunene na governor olelenku nikana yake kila tunegwe niela tuneka lilende na ningura byandu maitu kana governor wa makwene ondu tuika nondo ene maitu ene maitu tupata namo ukaza kweza kile binda pena thina ni tuotelia nondo ni tuisikana kiu town ona kwetha na kipindu na maundu ma muthembosu na professor ni ndisisia obubuit nanga ni kana mutambo wa ngali ya mwaki kana SGR nwethiwe wesila kuma ba ilobi sio kimao ukesela emali ukadhimba kama kindu no betelete countini ya Makueni nuko nakana kuma wa mina kwesilabu pe utevyo enende mama Makueni makwatite tasiki kibiashara kisakwithia no makwesindu sio sia utandethia kutoa accounting kana nuko na wailitie kana wolete mukuo wa kukonethia mabiashara kuma accounting ya Makueni kindu kimwila kya okisio ni mutambo takwa nundu pakuvi kilomita ya na miongoena we katika Makueni siana situ no siandikiwe naweza kwethia no makwata mangotele wethe andu ni maambia ona ku ukona wa mundu yako numba yake mundu nae wa muika na ningi mama na maubundi weza kwethe yu amwene mandi ukwata mawe ya kundu kungi na andu no meolika ngali nisu makati Mombasa makati lobi makati labe kwenda kweza kwetha wotho wa wethe yango ngali leti nambo kwata mwakinesa nele okuwa meiyo chuki namba kwike kanesa ukaza kwethia yuju whether no maembe ma mundu kwenda twa Mombasa alama export kana nendengo sia mundu kwenda twa aba chuki namba likanesa na ningi serikali la nene no yende na kubanga nesa nikana weze kwethia cargo ilangali kwa miyo nasio ngali la sio kwa miyo nisiambia kwethwa sienzeo na ningi vimono tukia kana imuna maloli magambia kusindana na ngale isisio kwa meiyo weza kwethia mutaoni kula maloli moka makonga moka za kwethia no tukwaro biashara yuma maloli matona kwambia kuole kanga yu kendo jujuno kendo kemuna watu twaneni na serikali weza kwethia ona ngale yekwa meiyo no maloli makwe meiyo nikana weza kwethia maloli asuma tera sia tu town tulatu town ila sito chuna chono chaendea biashara la museo maloli asuma tumwatweka no chaendea
na indi tuendelee na umina nundu na mama sana mana songa pe muno tuisisi account ya Makueni na sindu mbingi muno ila itona kwithiwa indi itete atali account ni isu na kwisa kwithia ona sunguni mama ndi ingima kwa account ya Makueni kwa sisi sindu taisu na tuisisi sindu sia amwe kana inengo so nditona kwithiwa itukilwa na indi nitigwithwa TCC isu itina wandateka nini tambo kunda kalu ili kana indi mwese kana wende na kwata uneni wa prof.Kivutha kibwana governor wa kaunti ya Makueni imwe kwa imwe nitukwithwa tisi okethia ituna kavinda kateka asani kenda tuminukililie unena nia witu Kwiwa ila tutamanyake lakiende yela twaike vinduni watawe kwati waka mwekea kana ngemisi ya kuona evinda yela mbai itaimulikile oyuma uvoma uketika melo ila wabacheni TV ilungu sia utanilya sichona na wabacheni TV nambai yumba ni wabathome kwa mukama ni Cheni TV mwanda wa miongo si utano kisese kila twisi chakwekeka Mwende no sese Cheni TV va ni vodho Kisesi cha uthiomo cha People's Park Masako nikilwele Cheni TV twina utanu nundu no twilwele Ntamudho chengini kenda tuminukililie unena nia witu na governor wa kaunti ya Makueni prof.Kivutha kibwana nundu masatio na masembete muno professor tuisisia tuendelee na minukililia ulusanini waende na kuikimia muno nthi ya Kenya na niwende na uhitha wiwetu muno tuisisia serikali ni nene ni atongoi ama nthi ya Kenya kaunti ya Makueni ndi si pe ulusani lakini no mukilitie kana maundu ni mathiwi kana kulosani Makueni kana maundu maili ata tuisisia kaunti ya Makueni ni kwache ngase kana Makueni kuti ulusani nindo na kwithwa ndikengana mundu no batona kwithwa be mundu ainingane wea ukaza kwithwa no kwiandu kana ninge kaindu kanini kana mundu atiwa ukaza kwithwa mwandu ni mungu ne simu makambia kana mangotla mako ne mekalita muno matekwigwa ngavana ndethesie mangotla mako maibwa na ndikule ni gitumi chao nulo twaise kana mundu amina wea na wethwa kamati ya PMC ne aseri county administration ya aseri andwala ma technical na ma aseri mundu nwele kwebwa yuko peo maundu mekeka ukaza kwithwa na kulia ni chao na ningi emutu ewe kanangania evolusanine uzutu kasempanya nake tukamulunja tukamweka nenda ko Makueni tutika kindu cha muthemba wiba usu na yuko ugu nebo tukwasikana mwenende ila wama na peke kindu kiki uga kitekeseo kana atu kumana mota contractors no welo tutabia ati ukia nundu na mina umana chutu tetekela tutetekela pio kwitu Makueni lakini Makueni nundu athubi maitu ni mesi kana wana wa kwatwe nu nwabiwa ni matata mono bio kwisobea magatata mono bio kwisobea na no chuku tumitu kweka maundu maingi manena ange nundu ni tu tata uweze kwitha mbesi ya mwenende
nisio sobewa na chuni kindu kimwe nguona kana chaendea makueni ona miaka ino itatu ina yathela ukeza kwetha nitweka undu useo kukitana na unyivu wa kiwu thini wa kaunti ya Makueni. Pe ene ndime kwenda kwitha maendo mana kana no maninge update ya bala indi minute of farm points ila mwende na kwitha mwisobese ene ndima Makueni. Nitwaendete kwa Bishop Masika kuyayata ukeza kwetha nitwona nema ya omundu aisobeka silanga ke kanini musi na kasilanga kuka ituma mundu wetha ena kamulunda kae komwe wandu ukuvanda wetha ni manana wetha ni watermelon wetha ni mboka na koguo andu maikwata ombesa nesa na risa kwetha ni mapata mbele ona kono na bandi wetha gavana kega bweno nene ina nangi manana lakini manana mara nango na kwatite watermelon oni bandi to bandu banini na pamwe na waziri wa kiwu Bob Kishula hivi nitukwenda kwithia misi yitu 163,000 ngili maana na ngili 163,000 weze kwithia paimunda utena kasilanga ku tinolomo mwana ange tukwata ni alama dhangu ndo asume mbesanga nokaza kwitha no tukwenda tuitumela tetheka ukaza kwitha tukwenda hotelia andu ukaza kwitha no kwata kaloni no tetheka ni loan ya percent itatu weze kwitha vai mundu utena kasilanga ko una batena ne mesu na juni kindu ona tukulete masika tuweyengewa weze kwitha ni woko thoma monango Makueni twithu kumanake na mubya witu wandilikasa na netu nena muno byu na andu ala matetha cia makumanza mabindane mena wendi munene muno kuthuma Makueni nondo ni mesi Makueni ulusani uzitu aweta weza kwetha no siwe na ningi ukasa kwetha no tutata kuthuma uwea na kuuni ngona kana ona kigwe matangi nitwezikana kila misi peba na matangele ama lita 10,000 na tayuyu county ni na uye matangi maingi mono kila ward na nitwende na utwaya enende na maskulu nondo chokewo miaka eno yokete chuti choketo kila kene nabyo otwa mina uitio wa mana kila kenge ne kibuchuchu weza kwethe ona hii sandamsi atidamsi farm pond sisu weze kwetha isi to silanga tuto nini weze kwetha kibuchuchu kwito nikeseo nondo ninaoni ebindane ya mbwenene wona ndola mekwe mamboseni whether neke ku whether ne muone whether ne thwake whether never ukaza kwethe andu ingi na muno kwanza muika no kwenda ne maisu muno na yo wona thwake so dela ukethwa kiwu be kiwu kingi cha kungidia meunda na ikabendwa Makueni muno na balani kwikalanga ikabendwa Makueni muno lakini na twake tineza kuka nitukwenda ivi miaka eno na yethela wese kegwo nitweka maundu masio muno na wese kwitha mathinatu na mama malnourished tutena mo town situ na sisi na jao sina kiwu Governor Timina batelite miaka inatobike 2022 ni mutalatala ibelo mineta kwa sakana serikali yakuni kwenda kuyanesa projects ibelo bange miaka sio na yicho kanivela peke nduke mkinene of course tukamina chao chapo wake chao gala kaut ya bie wake au kenene peke nduke mtu kwenda kweka na muika witu wewe kuingili maana tume 5,000 thousands ngili maana tatu na 500 nitu kwenda moene mebange weze kwetha ni uthukuma na county ni uthukuma na serikali munene ni uthukuma na andu manza weze kwetha nitu kwasekana ciana ici citu wetha ni takubanda miti Makueni yonde ni makwatu moko tubande miti na matibwa wetha ni malelo mume watu thini
achu to akulo ma access roads ukeza kwetwa na muikosu ni kwekala mwika wa etu na anake ni kwekala na moto kakuna kuyosu uweze kwethia muikosu ki ni wethia kana kai serikali na umenda na serikali na ndo kumana mo ona cia nisi amukuka tutinda tutaze kana nisi unyo mukuka nisi kuchonga nisi kwekata kana kunyoto lukilo twa silingi nini toroku cia isu iko na wawekwa ninge ni okola itindo isu ku chukende cha mwika ne kendo mugenge kenene na kewu na mwiko su pe kendo kenene muno pio toko kana Safaricom cha uweze kwethia men na mubango we munene ta mpesa mubango wa makaandike kila mwezi nogeza kwethia mwemiusi ni mama na ena ekasia nata uweze kwethia mwemiusi kumatambia ne mane mama na choke loko ma uweza kwethia ona weba ni mbeu mundu no kutethwa na chio ona weba ni fertilizer nibe kwethwa na nzia ya kuwa kuseo mbesa nzio kunembo loni weba ni wa kwata leu uweza kwethia ne bama kana ukatewa ba yukendo juju nacho kuke bo na ne mesu ya mudembo suyebo Digifarm ya Safaricom na Makueni County ukaiba ne kindu kene tuina mipango ona miaka na ite menene ite mingi muno lakini tuna mipango ya kweza kwethia ona meao na sera ne twiso byo twatia kindu kelumu Makueni yituna kindu kicha public participation na kitu asia serikali ya mwene ndi kumandwani kuyubika county na jujuwe ze kweza ni cha kwata bina uweze kwethia Makueni serikali zia mwene ndi bina na bae mundu umyananga uweze kwethia netweka na musingi wa serikali ya motioko chini kendo tu kuboya ngai atutege nacho na ndibe mundu wende withiwe kulio na kulia kwa metoke kulia silanga wathoke ukathelendi ani kwa tawini we unasongia wa sia witu kanubika 2022 kedothelete we ambothe lambe kwenzo silanga wake go na wisho kaingi usobwe stima na wamina kusobwe stima ende wisho kaingi ke wikela chanema na chokekwe chuni kendo cha miaka ona 10 uticha miaka minini kitesa dala na yakuli engelelo wa kibwezi motomo ubikite ba lelo su nuambewe yinu waza kwethona kundu kumwe mundu athipo wala mandeta bo kupeni be lami ona tu kwesela bo na ona ba kibwese ndina ningi weke miongole na 5 ni la kampuni ya makonge ndua mambo tunengeka miongole na 5 sia kwa bus park nzio na kwa kundu ba kwina kiosk ona bala bubupe na tena kibwese nundu bandu bamwe ala andu maitu mahoka matea be bandu mbo sangeto nandu na ningi ona undusu na neto sia itie nikanaweza kwethia na mwanda la maitu hoka neta kubingili 15 Makueni uweza kwethia na moningi mebaseo na indi tuenda utonenge ndeto sia modhia bala indi masani masembete na be mwene ndi kwithiwa asiaisi umotonenge ndeto sia modhia kwa ndeto sia udhuthio ti kwa Makueni County yoka mpaka kwa ndeni manondo ye mundu kwa titinde ya Kenya be kendo kimuntu na kuweta ocha Makueni ona wala wambene wete Kenya ndela lakini mbe Makueni ona weba ni tu kweka maundu maseo na tukakaatwa muno ne andu ingi katika Kenya tuma nae kana maundu asu ngaini woto twazasia na tuwekeze kuimba siongota yuzi tadinga pana ukeza kweza na kuidi tu kweka nondo maundu asu ngaina woto mwa mekeka na ningi tumbia no mama Kueni mupea muneno no maundu asu ni matuteza sia muno pio nemo me ka maundu asu ngai ai tutonethia kumeka kila kingi no kuweta kauyu wa ulosani president waise kana tu ukite no bagate thegwe ni yumbanite kwikwa ukunikiliwa undo kwatete mbele sia isha kwa mate ningi ko ona no yo biko bandu neze kuyando mama Kueni isha kwa sia nondona na de ningi sio
nundu na thukuma o serikali university na ningi ndurasi ningi wato kuma odo kumi kutekwa sabeza cia andu ku kausi olusani nitwele kukwata president bau nikana ukethwa yuyu tu na keta kusengulwa twine wakana beka utevo na wenu kwenda lakini nao olusani na wenu ukita muno na muminukilio no kwaso kendo nawe to yuyu kana ikaunti cionthe na ende ya Kenya tucicio wa muika nekana guce kwithwa ne twateja muika na indi ni muvya muno professor nundu akwithiwa weyumisie na wakakundi ni wa studio searching na wethia unenani na NND yulu amundu ala wikite makweni na mibango la winayo yulu wa makweni kwa chenti kwithwa tende na kwita tunenanisie munombe maundu makonetie county ya makweni utongo wa Kenya na metalatala ilaindi ikwithiwa yinzio ndini wa ndi itu ya Kenya na kwa ni muvya cheni ninere ni cheni chogo asante mwende na unene ba na kututedia kesione asante Naidi mundui mwende na mundui governor prof.Kivutha kibwana kwanza ni muvya yumi na kukandhini wa studio ya Cheni TV kunena ni selua maundu makonetie amwikati wala maende na kukuluma siongozi ya mauvondi utungia mvei mwananga likoni laingi mundu Veronica mwende nundu akiyumia na kwithiwa mwito ise unene ni ya usukwanzia ya William governor iwe muthoche ku ingi kwa ibindani ya Kelly na ingi na wasio kaunti ya Makueni umakeni andu makaunti ya Makueni no imea ni tumende tena inde mundu mwende ni ibinda ya set na amina kutia na ito mitamboni na valinde nitukona nusio kieni kana withio itukwatia na ito ntheni osomi wa mauvo undu muna kumunengelelia mukamba amwikati wa mundu ala maende na kwikinyia na kugusi wantheni iso sikiva kubanganio balaki wiyo ni chau mundu tu ndainde kwithiwa tuiku surprise tina wamina kututia vandu vai lungu ya sa ne kwatia kana ne ilungu ya sa muno tina wamina kututia balatu ithi tu miss muno na inde mundu nora na mundu efeli ni ona mato ndelani kana maweteza hadi mwana kwaku Tanzania ya kulocha tene wa studio situ cia Cheni kwa ibindani ya Kelly Volite twethi watu kwatiania na ke governor ni kana tuvikie kutila keke su mundu mwende watata kusisia ni keke andikitwe welcome home Veronica mwende ikandiko ende HMG dima wake ndio mochuki maanisha ta mundu nora naende akandunge yes Homeland Media Group ndunge kaneni kwa mundu nora ni kana atubibikie kututilela keke su tubikie kumitani ya kwa muitheta anduma Cheni TV twingwatanio kwa bamune kwithiwa nebinda ya samundu muno mundu mwende itinawamina kututia mitambo ni balandi twithiwe twasia nundu wa bata muno kwithiwa twikwatiania naku na twikuthocha kwanzia ye mwana mundu mwende na nora na mbe utuvave na keki andikitwe welcome home Veronica Homeland Media. Hii ishara ya kana nitukwende tena nitunakumisi na yuyu wasaka and she's not a mother. Mkonye ikoko your home. So when you hear this song,